Sesiwuphathi 2 la igama lami uNkulunkulu Ngadla Sibonga. Ngifundisa ngentende ngidlala i-10. Please make sure subscribe i-channel uphinde uyilike uyi-share ivideo. Uma ngabe ungibona ku-TikTok ngicela ulike. So ngiyaqhubeka-ke lana uphathi 2 na ngeke ngakhuluma kuphathi 1 ngokey ukuthi into ebalekile uma ngabe usafunda i-keyboard zama ukuthi u-understand i-scale sika-key lo osuke ufuna ukudlala ngayo i-keyboard. Okay bawu-12 ngichazile ngathi bawu-12 okay ngakukhombisa ukuthi baqalaphi baphinde bagcinephi. Isikhathi esiningi-ke abantu abaningi abadlali wonke ababadlali bonke okay laba bawu-12 futhi lapho umuntu ukhetha ukey owodwa then adlale ngawo wonke amaculo adlale nje ngawo nje lo okay loyo angafuni lapho ukuthi-ke abazi bonke okay. So into-ke engizoyi-break down-ke lana-ke into encane nje ethi-ke ama-numbers njengoba sithe i-scale siqala ku-1 sigcine ku-8 ama-numbers lawo. Uma ngabe udlala itende inamba yokuqala yokwakha i-chord ithi 3 5 1 inamba yokuqala leyo. Noma ngathi ubamba ngamuphi ukey bamba isikeli salo key wakho then mase uthi 3 mase uthi 5 1. Uma ngabe udlala ngo-C u-3 5 1 wakho ilo 3 lo u-5 lo u-1 lo angithi yabo 3 5 1 ikhodi yakhe yokuqala le kabani ka-C. Uma ngabe udlala ngo-C uzofuna ukudlala itende lakho ngo-C. Kodwa mangabe udlala ngo-C sharp okulo-key lo olandela u-C okuyilo key lo u-3 5 1 wakho kusuke kuzoba ile chord le 1 2 3 3 4 5 1 9. So ngithe mangabe udlala ngo-C u-3 5 1 wakho muphi ilo u-3 lo 5 1 ile chord le. But uma udlala ngo-C sharp ungasadlali ngo-C futhi lapho umuntu odlala ngo-C sharp u-3 5 1 ilo. Uma udlala ngo-D sharp okuyilo key lo ngithe mangabe ngiqala ku-part 1 ukey no-key une-scale sakhona. I-scale sakutshela ukuthi sakudirect ukuthi lo key kahle hle uhamba kanje uma unyuka noma wehla ujantshi wakho loyo. U-D sharp sithe mabe sikhuluma nge-scale sika-D sharp sathi uthi 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Sitheni thina-ke uma ngabe sifoma ama-chord noma sakha ama-chord ngokwetende sithe ichord yokuqala yakho ubani u-3 5 1. Kusho ukuthi-ke u-3 5 1 kabani ka-D sharp uzoqalaphi uzoqala la 3 angithi yabo 5 mase sithi 1 angithi yabo. Shuthi ngamagama ucathi uyabona shuthi ngamagama sinento kanje masiba nento kanje masiba nento kanje. Okay abathathu la bekhombisa u-3 5 1 wakhona. Uma ufoma nje ama-chord kwi-keyboard u-check ama-numbers ngikhombisela ichord yokuqala ukuthi ifonywa kanjani 3 5 1 noma imuphi ukhe udlalayo wena uma ngabe u-check-a nanka ama-keyboard engiwadayisayo i-Rowan 800 likhona ladayiswa i-pre-owned i-form cover yikho kwi-Rowan 800 ngidayisa ngo-17,800 so isikhwama samahhala kule keyboard le ngisastena futhi ngizokunika yona mahhala. Mase ngiba ne-Rowan 68 sidayisa u-10,500 li-pre-owned nayo 68. Mangabe mhlawumbe ufuna iy'thombe zalama-keyboard nge-WhatsApp nayo inamba yami la kwi-video thatha inamba yami ya-WhatsApp ongu-WhatsApp. Akhona namanye ama-keyboard Rowan E16 khona lika-5,800 khona E96 ngo-12,500 but negotiable.